Minisita w'Obuhingi Obulisa hamwe n'Obujubuhonorable Frank Tumwebaze niwe yebembire omukoro gw'okutongoza Okwombeka Kikiri Primary School. Somwebare munongo kare hariho muze oguriya yo bururu kumwaha kanisa ngomu kutunga mu kwenda tumukachurire ekyo nyonka cyanga kare Ishomero twiro mu mberambi kandi abaturani bagira ngo babire bamaziro bwire buringwa barindiriro kwatwa ha mukono. Ine kitu kingi kwinaho rapi ni kwina nazi sote uri rapi ni yange cyane ekibuzo kirenda ngumuze bazeremwe abarya abana mu cyo kubanza n'abaniga na 5 mu cyamushanju n'abandi 15 abana baraburira kaye. Minisita kozire obucwe kihembe yakora engudo yazikora karungi kabona yagabura aba bana bari kuburira nkahe. Ishomero niza kumaraho sente z'urukwingana miliyoni 5 nkaganibira kandi ezo na sente z'empavu hezikorwa mu kitongore cya Dr. Deep ekirukora na ofisi y'enganzi y'ihanga naza kwombeka heberase mukaga hamwe na kamena mukaga nizuka hariho na twazaga mu meeting najya konka kikiri buri mu corona no kuyigura amashomero ga government kikiri yo tibaragigura kuko twine ebizimbi abana babatinaho kwegera wagezaho watwombekereri ya class 2 abatamusaka construction development linko bwata nibo bari kuza kwombeka ishomero kandi naza kwombekerwa meza na gonka gasha kwa Anthony Twine.